Apartmani Jadran, Domagoj na telefonu, molim. Že, cool Grangi BXX na telefonu, pa XX se piše z X. Da? Jaz sem drugač influencer. Pa idi onda k doktoru. Kva? Ništa, recite. Jaz sem drugač 40.000 sledilcev na Instagramu, pa 50.000 na Fejsiču. Da, odlično, a ja imam apartma. Mene zanima, koliko košta apartma s 5 zvezdic prva za 14 dni. 1500 evrov po glavi. Fak. Pa a se lahko zmenimo, da vam jaz par fotk naredim, pa par filmčkov, tako promocija, pa to, pa bilo, ne vem, džabe. Džabe ti mene zoveš. Ako napravite fotografije, onda vam je cena 3000 evra. Ako još snimate, onda vam je cena 5000 evra. Stari, kva tebi ni jasen, a ti sploh veš, kakšna promocija je bila to zate? A ti sploh veš, kdo sem jaz? Znam, ko si ti. Običan kreten, a to se piše sa K. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Deni Saudi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisni like.